jong si teacher pen students angbong isi bonding mesen bote di school hem hello ke domain nai arong mane aning karong nai adi private school long extra tuition da dola ki pidunji ako hem da thala ako jong hele RV ki ja arni ki so sita hedi thondam po sita government school ke pini garbe jaong de dam nang ne pini kam do dam nang ne lason si ki ong main ke government LP school long nang idun ke kidu kila osomar si ki ong charlie bang hem gido lailo se di mane ili jong si mane claim ra pet bor ipp budela tumi kitia da jingthu ne lo ako osomar tum jong hele week sita hedi ili mane just thora push up dena hai मतलब asaber hedi ing doite dia la tum un vek po Carving long life kelang rap tum dohan pansami pini nitum carving long life studio long puthot ani game chuansi nitum irui pene phong un anke carving long life kelang rap tum phan nitum kethekeri mate logacharli hin ponon academic hin ponon mate kaprek platform along kethekeri abangphu abangphi tum phan nitum studio long chupapon alang litum pen LAMTHE ISI jai meglong pini stamil tum apor ke me chuansi nililong inut lo thanbang most dancing handsome di alang ligar jetam niu na pen ke pini alang lipan ke chupha alam thebang ke lalo alang li ilitum khai kali sitame alang li ilitum karbing long si nang thenang ding lo pen ilitum culture si alang li adopt lo alang li jutang jubat nimro kom ilitum karbi koson si ilitum ke doge thakma karbi alama ki pen chenglok lun lam te mo pen ang ton pen kachini ke thek ser abangphu alang li phan ilitum choro re te une pen alang li phan pinini tu studio lo nge chupha lam thebang ke justmet ilitum klim somar tum phan justmet ilitum ke papi hub district ke asamang bong ke karbi long dai si lo ilitum west karbi long dai ilitum langdam lo pulo te ilitum di labang so poverty index along langdam lo pulo te ilitum ke papi piglang litum akhai jese me ilitum foundation bang ka dure thipi ke joini LP school ahin labang so foundation na thu jese me teacher atum labang so awareness ka ve mate student nang bong ta la so guardian nang bong ta la so awareness ka ve da joini ilitum penan ka tikuk non ta papi piglang sitame la song bong sitame dhok teacher atum amena kwan ma experience amena kwan ma porchipi as a teacher professionally alang litung ke claim kachepaduk por litum churu reune la sonang tang si alang litai nudlo alang li mailing vlogs pu penangan YouTube channel da do pen alang li Facebook da do alang li online appear thelong kai ke matau sumar tum pen juilin rapet po classroom along arlo video and posta me alang li advanced school pale po school bell ring re aprang si student na tum pen interaction program pa do po kai ke mata di alang li homework ke check pen chenglo o sumar tum han ko sonsi ke than ke pari nangji ma ko sonsi academic ga hin pa prang nangji ma pen o sumar tum pen ko sonsi ke chingki jitan jir pojir piason alang li ko sonsi alang li ke chendel malayang ton pen alam sta me litum chingki jitan pa do pon rang tangte alang li phan pini garbing long life studio long ke bang pena pornang chipi por alang li phana keru pipa jero la si nangli hin pen le intro chipi na okay choro aprang sin le hin pen kada go phanta kardom pajer iglo choro parpik lo pini alang li phan mane ake hai pini ni li phana invite pon dak ni li kopai lo enke ni li men ke Milingda Shyam pu enke nili kepulah nili pomen ke let manik Shyam mane avilo non bangke enke ni pai amen ke Lili Shyam pu enke nili non school thanbang ke Chukihola English LP school long lo it falls under Chukihola nili block lapen kepulah mane nili ke matha teng jeneba kepulah I believe in patient understanding and positive attitude is the key to teaching mane osumar puntuman ke than hedi patient understanding donangji lapen nili ke kepulah arleng da karbi kali alam ke sita mane kepulah halada nil tum area long mane majority karbi lo mate di okay inke lapen ni kisung nayar ni pukhe di
la ko bolo school ke thandam cheng hut hai mane osomar su tumge English Hindi ke thekte de ji don tumke inke nili ra karbi ke thekte mane ko bolo sab et anchelo mal hain vet mane interaction bang avide lo class ke than hedi lasi nili hala prang nili hem boss bang nili po bang mane ko bolo Karbi lamarjong ki mi puisi dictionary do matidi hala dak pensi ke Charlie lo nilimat da dak pensi ke Charlie lo inke practical bang mane osumartum pen chingki che thal lo inke osumartum pen nanga naing next solve lo niliman mane kaning je chok che de ti do matidi lasi mane lason si mane kuplo ha osumarta ke thek si ke nang sot matidi ako ili jong si ke thandam pen jong si osumar buji bang be mane interaction jong si one side pen pute mane osumartum thek de jimati lasi nilita ke bor e pen mane no sab sub Karbi alam tan ninje tek lo aku ke tek thian ke nang le tun do lo mane na pakeng pon bong hok lo men tu ni kan si nang le dak chukela English LP school long ke than ke 2018 aning kan 2018 aning kan but nang le first posting no ma first posting le transfer si ke wan mane ni aprang ke ni le hala ko blonong tu chukela English LP school hadak si ke than don kon che ke hello lang distance mane hello oi 2 kilometers bang distance bang same lo mane direction bang belek lalo nilitum Karbing long life pen setami nitum maning kan wang lipupe samening kan hini pen kan ke thom pen nilitum opportunity nilitum la best cleanliness LP school punon best school award punon best college punon nilitum award penangan nilitum Karbing long life pen sami pipon pajir lo athimal la bangke nilitum chirung seroi mate respect chipi seroi mate ahokpet ilitum ke thek dam long pen alang litum hasame la bangso award pipen alang litum sami si awareness padonang pum hasini tum ta Karbing long life pen sami chipati pipon lo sonak dak se alang li ke thana school along sami nilitum best cleanliness LP school award people lo athema alang li ke thana school ke LP school among the LP school ke enrollment student ke online ke nalitum tai si lo mane Karbing long ang bong lo bon hai ni tum ta surprise lo Allah se hadak sinali phan hason program sinali phan thek long lo ilitum tangte academic ahin le ilitum che than pon phina di academic polote mane ko bulola academic ahin jeneba isi awareness labang kipi nai ke hedi mane awareness program kipi mane okol student tumhan gali mane main ke guardian pen students tumhan se awareness pipon nang mane la guardian tum da chini jang nang ji parents tum da hedi chini nang ji je non lom ke mane non lom gali lo he mane lo ke Charlie ke nang sot la bang ke ako la pen osumar tum ta hedi aja ke ini class ke bang mane latum chini ne kupi potong class ke bang ne thang latum mane agoma be ini hempe na toy lo bang lo aku la pen mane government LP school pute hedi bang akijo school sipu pu made di lasi asap ta mane initiative ene je itum school nang toy ber nang po la hai la sonda do he sita aja guardian non bang ke penang an mane bori pon bom lo la pu sonong si bori pon bom pute hedi un vek po government school long le ke Charlie sita hedi thek vek po Inke isi bang ne lagi pu daim ke hedi anutin school long ta must be mane do week nang ji pu ba hedi teacher pen students bonding bang do week nang ji la bang kompik ni lagi thek long hedi mane jong si teacher pen students angbong isi bonding mesen pu hedi school hem hello ke domain nai arong mane aning karong nai adim pu hedi la school hem hello ako ili jong si students osomar pen mane kubul ho isi bonding jong si mesen pute alang tumhan buji pa mika poje alang kona background pen sike bang ba alang tum mane ko an aja kong do ki buji da phan hedi ki buji dun ko an si ke thek jima inge alang tum man mane penangan alang bujai dun thek kang hon pen he la si isi bonding ma mesen nang ji la tum ta buji po teacher phan buji po teacher da students phan buji po mane communication should be from both side all teacher det kali mane student pen da bang na po la sanjalo he la si bonding ki do ba ke nang sol nil tum Karbing long life pen same penangan nil tum ta la school out pen ke field duty phandam da nil tum edhog student atum phan nil tum thekdam long lo a foundation ke chok che join ne sini tum pudam ji athema laso so ke class 9 long si dolo sitam interesting alam mang ke laso so class 2 mathematics anda thek amen mane reading non ponda manghu set la so anke alang ke do ke class 9 long si doji pude metric ta ke tokpo pude la so student la ana ning kan school ki dun ko pi phansi ki dun ne
kopilo ne alang duty mate teacher dong chok che lo ma mate la so student atum dong chok che ma la so mu ba gaps thep ti tin dong thek dam no mane la bang hedi kupulo ho lage okol student lege chok che ta kali teacher ke chok che ta kali parents mane la bang thom do parents teacher students guardian sob ta ke chok che lo mane da mane kupulo ho ili jong silang dam pute ahok alam nang ligi pu hedi aja ke class 9 8 10 sita mane reading thek the ahok lo main ke la foundation lo lp section lo mate main ke hala da jong si alang tu mane hindi okublo ho reading writing thek the pute mo jong si la tum 9 10 le sita mane thek the ji la si main initiative ke nang ji ke mane anu tin da hedi thanda pe na mo jong si osomar do man lo ke pa thek vekji pute hedi guardian parents teacher support nang vek po mane la so jong si school hem thek ta hai hem environment jong si mi ke charlie apor si jong si kam toy rong de la so mar thek thela la sonja lo hela si mane guardian tum da hem lang nang po inke teacher da lang nang po inke osomar ke automatic chepaduk vek po la ke jong si la pu both side pressure long mane ke charlie nang ji pu than po mi te hedi la osomar bu ji vek po sita non ma la ne pa mo son pu hedi aja osomar tum any school dang dun nang ji pu si ki dun chok la tum chini ne pipo tong school dun nang ji ne bi pha dong wang ne chini ne aja pen nangan so osomar hedi na le arju dam ta me chini ne la tu ini lapu mane hempe na toy man wang ju lo la sonjat hedi la si la bang isi problem lo mane nili ke thek long hedi la si sopta mane we have to work all together teachers not guardians not parents not sopta hedi claim rak pet pute un vek pola so ki un ege ave jong si bor idun pute hedi aku nili tum isi ke thek dam long pu lo la ke reality check lo hai ili tum rong ang bong di penangan school ke inglong toxidoji mate rong toxidoji ke non mange a guardian atum ada frang thurlo mane saiti ki nei pupo sapisa braga han chutun serak po an chupo ke damji po la su school amena si choiching thai pa ai si damji abutam da velo a choi ke nang terji la su la ana school ajax dami anwet si donji anap che 7 pon bom school palepo anke a guardian atum la su school le ma initiative ave same corporate private school non son don tespu don dag difu don bosco kal mount calvary punon corporate di mission school long anke a guardian tum la ana conscious lo mane la foundation lo la kg1 kg2 lo la di mane free ke ne do dum la tum hedi hala dak lo pulote a guardian tum from 7 to 12 anta do honun klungji a tiffin da double tiffin chi ponji apo paida tiffin chi ponji kala apo dun ne te pai dun ne apo dun po la ana conscious jo la an mane kaching hon la ana mane a student uphan la sameli tum wrong lang dam lo pulote maximum ke la so choi kang thim uniform pak vet se aning kang thim da ching choi nin su ta me ange a school dun de ma wang me ma lai tai la ta is a problem asila sor mu bang ko son loi tum tekeli la ke hedi mane ko pula ha jenaba isi bang eni lita buji jelang non anta hedi mane hemi sivet de inut jenaba inut don bosco inut a government don bosco phane chinghon pi kahon ta thimuna sita government school ki dun mane lahela sini pu government school mane ba ki jo school pu ma hedi care ke delo la support si mane ke thek thelo la si guardian tum si main mane care dun na je ako non ni ligi thek long ke hedi mane penangan guardian e care lo de sita kom pik lang la son je care dun hedi private school long e extra tuition da dola ki pidun ji ako hem da than lang ako jong hele rv ki ja arni ki so sita hedi thon dam po sita government school ke pini garve jaong de dam nang ne pini kam do dam nang ne la son si ki ong mane la hello si mane hema kam ki claim ta la ta ke nang sot isi discipline lo sumar tum theng nang ji arta ke lang men paklem toy nang po he sita okol mane osumar tum nang than sa ki vi la so posi wang long ne det sar ne bong ke lang dun da ho la son problem si ki ong mane inke la pujok se alang tum regular school nang dun de bute ili teacher jo hole che paduk sita cover un e mati mane regular wang we hoptai sipen nini ba ani sibet ke wang ji inke lesson hai da cover pon pelo inke wang da wang velo la si nili bang ke mane osomar pawang wer nang pubhan si mane non kuplo isi chiklo jon wang ta award people lo la tum mane mama si school nang dun verma la tumphan award pipon po engke hedi mane nili non long ke online offline mati di attendance la si offline bang ge mane nili care pi
komasi wang latum mena ta hedi check po present absent du mawe mane an lo heje mane ako latum hedi mane madu de me jong si ever long pon ji bute chehok matidi ason thol ever ta hedi nangli mane ador ki su hormu pi ai nangli isi chart paper nam ra lap circle bonai ra isi award mane batch bonai ra latuma pi de cholo aprang hang nang po mane engge latum han award pipon mane present du na po je latum no de school nang don vertum engge latum an da chehok lo lan se ahut pen ni lege lapu mane ball pen buhi engke langabong lahai ta pidun lo mane somar maning parong nang pasedi lasi aku mane madu da mil an ge effort un matidi mena salary pen da nili ma da mena salary pen si pibom lo somar pan la andam de 200 150 ba hut pen jong si ong de 1200 na dam do nili mane latum la an important pilo je mane school nang don ver nang de chini elo non bang gela helsi osomar tom hedi beleg school osomar ko so nili school somar de chinki me pick is mane bonding isi mesen mane lapu halo o nili mena experience lo he mane a guardian bang si phone nai kuri mane osomar ma an ke so da hedi school nang don ji sir pu mane apai ban hedi opai ni school dun ji pu amat kroi ke dedo apo apai lam do kroi kri engke guardian bang nili fan phone nai kuri si hello o sir la ni so bang mane school nang dun ni pu lok lo an ke so ta pu nang li than de ta nili phone chinki ke than pen se hedi o chok sar bang bilo mane la an lo bonding mane osomar do la an free nang ji de o sir ni la charlie ing tu ong mane teacher van pu hai nang ji je ni la charlie ing tung ong pu ba hedi la an mai pu long na pu thek nang ji osomar do non mai ka pheri do kok pute char osomar kite da charlie unelu jong si ka pheri hi do kok pute hedi ako ili mata la pulo mode di jong si osomar mane teacher van ning sam se pute ke charlie da ning hang he class ta wang ning hang he la sonjalo mute di la si mane isi bonding ke pa me ban si ke melo he ale bang ge do po osomar dom ta ako ajak to me nang pu ni tum school osomar do mane private school si 19 majak tum man mane aja osomar hedi re pick ke re tum ke hedi re pick lo ki lu mane slow learner people lo school nang don verbe chiklo e jon ben si arni sivet nang itu ni indi kupulo ili ke pathek pola tum han abidi ma se jut kok lo la si mane main ma school nang don ver nang pola tum la an vel dum mane jong sila tum nang don ver pute hedi class 9 10 gali class 5 da pen nan thek bo class 6 da thek back bo okol deneba aja ke reading thek writing take reading take theda do mudi lasini pu ge okol an do kicho take chot kale la hai ke charlie hin ta bori noi take vek pu kale ha holo Allah hello elitum langdam no nang elitum private school pen ke to isi production dolo kavi pukali sitame government school pen sitame mudi nang ke man non for example do langnam lang the prime minister of India Sri Narendra Modi alang why he's being called as a chai wala di alang lita la son tak si government school se alang lita ke dun la son tak karbing long litum langnam lang Padma Shri Sri Dhaneshwari di Dhaneshwari ti alang li school ke anutin na chini lo alang lita government school pen no la son tak si non CM tulingam rong hang alang litum ta prang ke chenge government school side lo bida sing leng di bida sing rong pi ta non ke EM MLA man bom ki bom lahai tum ta ha ke cheng ke government LP school pen se ke cheng ha da production lo muthe a different bang ke pen litum chi than gaps ke la bang thom na teacher lo student lo pen guardian ke non bang ke non 21st century husi litum ke pe prang no nang ji ilitum anso se jakong horang chi pidu nai athema isumar phan ke than bang ke usumar ke ilitum ke PC claim hala se nang follow don ji nangli ke puke horbong chiluntan sigaret mong phai sinang li so phan che thanji na school de ma de nang pisnang chalile de nang la puke nang horbong otan ha nang bang si hem ekdam takrang bulude nang supuke nang li supuke lage hala nang li jumesen alam le nakar jui gali hala nang li action e pu pisi claim ma sare ki kuri ase sara bang lu ke than same nani cigarette ki mong phai bude la so sar ya mina ni ke bozar cigarette mong phai le ko jo la so musi usumar dum ke hasi nang observe ji mati la so teng la se litum justament ke la guardian atum bang se litum jisi bisi prepare la pen non ge litum langdam no na justament education ahin litum Dr. Binong di alang listame Assam Gaurav Award di
alang li same penangan academic phan reform ji phan kar beng long atok anu alang li same do de sang se ki claim ji phan bori pik lo sir Richards yem ben same alang li tum ching ki che than ben si la pen alang li se team se lam bon si ke joy pen same along tin same alang li phan dai li etum salute nang di so sa teacher ang bong just same LP school people see LP school teachers are most important part of education pulote academic ke cheng si ke LP school pen foundation no to la so foundation ke pa strong ji phan as a teacher di koson sinang li la so mumang awareness speaking mane nili as a teacher na mane mena experience pen nang share po he mane as a teacher nili mane la 1% vet sita opportunity jong silong bang phan kera pon ji ba osumar tu man lo ke than nang ji pute nili rabdun vek po la pen osumar tum han mane kubulo hoy mena main ke government LP school lo nang dun ke kiduk kela osumar se ke o lap lake a hok vek lo la pen mane latum han kubulo latum da an he lo pen nang helat voi arni wang ke wang mane arvi ke jarni ke soda chini ne mane wang vek po aja ke ha inglong pen sinang sun tu thoi nang ke charlie bang hem ke do la helo se di mane ili jong si mane claim rap pet pe bor ipp pute latum kitia da chingthuru ne lo osomar mane osomar tum ke lail se mane ili un support pinang po ako osomar tum jong hale week sita di ili mane just thora push up dena hai मतलब asabe hedi ing doite dia latum un vek po ako lail se lo ke charlie pu bang hedi mane osomar regular bang vek nang po la bang ke nang solo ako teacher sita me mane lage jong si mane kublo claim than pa meka pute thek vek po lake teacher ko son ma best example of teacher ko son ma la son tholo osomar da nili mata hedi mane mena experience la osomar so hedi class 2 vela nili phana karjo o sir eson lam na arju ta mema po na arju noi po class 2 ver kupilo na arju pu jalo he na arju noi pu mai de la so pilo na arju ke nang li ke sir aja kong do power do kupi polo nang li sorry thank you please pu horbu pu nang ji bu ke kam pa claim pu de direct order pinoi direct order pita chong di kupi polo nang li please pu choning ri du nang ji amane ta asri do he nang ku sila so lam mane nang arju man dun thek lo pulam lo he amara phiba ne ta monthi lo mane ladak pe chini dun le teacher personality pe na hedi osumar dong charlie dun teacher ko son ma la son thot teacher dong se chepaduk pe hedi osumar no chepaduk vek po mane teacher ben se ke lam po ako ili mata la pulo school hem ke dam hedi dong se ke dam mane pang e pamika badam pamika pe hedi la tum da hedi la son tholo ke wangi ki u pamika po mane teacher ben se ke charlie po la to eli osumar tum ke hedi eto school osumar tum ke nili pan se ulta nang pu osar pinai wana prang indi mane nili damra prang mati nili ke 7:30 ke barlo hempen mane eta prang le vek nang ji arni wang homework check nahi mati di ulta ni phansi pina wang da prang de sar inga aja osumar tum hedi hala pu atong na patu joy po inge ni wang po ni dam pu mati di school khali ni ninga rong pu mati nang chon pu men ben ninga rong lo mosar ni tum si wang da prang pu la so nang chepate dun ulta la tum ge la si ili jong se bor idun bu de osumar da nang bor idun vek po lage a hol guarantee lam lo lage main ge la si teacher reporta mane penang an depend lo jong si teacher ko son ma la so personality lo mane osumar tum ke charlie ji hedi teacher ke ako main mane latum ko blo qualities ke do nang ji ta mane teacher ke claim ke sungping mati di so the qualities do weng nang ji suppose example like punctuality lage do weng nang po mane apora teng ke dam la si osumar tum ta hedi apora teng wang po ni tum sare bang da week ni tum na dam da prang po la ba hedi a mindset bang po inke good communicator osumar tum interaction ki kuri hedi koson si kuri nang ji teacher ke la thek wek lo koson si kuri nang ji inke suppose like role model teacher koson ma je suppose discipline manners ajat kam le claim school hem hedi mane matha pik nang ji mane osumar tum notice bom lo mati lasi ili mane ajat step le ki NG sita hedi matha pik nang je lam kaning je non pini kublo activity pa claim non mane lason hedi inke ako do pigla he lason as a teacher mane ko PC claim nang je laki ano tin teacher dum chini lo la bang claim bom lo lasi mane teacher tum ge unan jenema chepaduk bom lo guardian chepaduk dete une lasi guardian teacher students ano tin mane chepaduk nang po inke un vek po la bang litum dhoka complaint ta nang li he nitum non dorok niltum jong se field visit phandam lo pulte ladak school ge
enrollment gela an teacher bahini bet polte nge nilifang ke training da ho son son BLO pine ke election duty da ho pine son census da ho popong ke nilitung ke la invite phan potenge academic session mukha ko son sinitum di lai ke la son mu bang ko son on tena la bang hedi mane aho ke aho mane government LP school long ke hedi inut a teacher si all class all subject ke thana nge konna si ki un po inge official kam da dula meeting training inge single teacher jong se meeting dam joi bude ko ma loge tham poge osomar ke inge ekta class dong si 10 subject do 7 class do ji LKG UKG pen chenglo inge la ange inut avet a teacher ko son lo cover pon la ban is problem ke the nai problem la lo LP school backward ko people lo bude hedi infrastructure ta kalang lo he sita main mang la lo mane teacher shortage of teacher mane as per ratio hedi long dun de la support si mane penang an government school ge chingthur bonune mane comping mate di teacher ako non son ni litum school long le lang dam ta hedi mane 9 teachers do non bang ke inge 9 teachers pen 7 classes do la pen bill assistant do BLO bahini do bill assistant inut inke language teacher bahini do inke koal bang koal do non mane language teacher ge language ke only Caribbean veji inke sita upay videlo language teacher da belek subject thanang kol inke nilimar ke hedi all subject lo ekta class dong si la sunilo mane ke thana la pulo mane upay videlo mane jong BLA tunge mane regular class bang oni mati di la tume kam do pik inge la tuma hot pen absent ta do lo inge ili si mane adjust pon nang ko pu hi hedi mase sung pilon itum school long hedi ini ke lang ge mane bang nang ge lang hedi mane la tumi aram pik bon pu aram ga lilo ke sanga por ma se ave jong si mane ke so pen absent et ako la ta matha nang ko ako non lom ke online men si claim nang ko attendance non portal long pp ni ekdam data entry no la hedi la si teacher tum han non ekdam pen nang an mane ko pressure na pilo lason claim oi pu hedi arni bang meeting da do min ma esita la shortage of teacher mane teacher jong si purana pidun bade hedi un vek pulata mane ko blo jeneba aja ke 90 student do inut vet teacher nili jirpu non da do lata inut vet than bom non da ko pulo ki un po la solam lo la si min ma shortage of teacher bang si main problem lo nili pu dam bang hedi la bang si mane sort out nang pu bon unte la jong se sort out un lo bute pen na academic hin da pen nang an bang po la ti penangan guardian tum kachini ne dupinglang ake joy school pusi bang government school polote atima government ben genon ge sang da midday meal dan dolo uniform da ron lo even books di polote nursery tum handa hala ke kangnia bench table me pick injang pick pupala lamli private school phamade government school se facilities ke ong same penangan na guardian tum chini ong ko son se online mane ke claim ma na ju preti la solam mang thanun tha je nu the student jong se enrollment enlo porte alang biodata ko PPC nangji ma ko son se online process mukha claim ma la support thani ta mane non mang hala pen number permanent pine student number hai la so mu da penangan tum ni tum hana na ju la support thak ta tham la so bu tha mane somar tum aadhar nang po date of birth la hai nang po inke jong si home school long si entry lo bude hedi mane la so ge dal pen jong si TC pon pe bude belek school long ge penang mane direct admission long le la da pen amen than pet ulai HC belek school long mane admission long ji ako la bangge mane ki claim ke nang sot pu pete mane nitum CRC sar nang than he mane mo metric tok long ne de ji pu mane la so pen number bang do bag nang ji osmar to ge la si la bangge hedi mane penang an problem na dudu la aadhar card ke bona hedi chunchi pot la si claim unide da dudu lo sita mane guardian na la pu bang bor i pon bom lo he la si la bang kado wita claim pon det si ki meji mane mo in future osmar tum phalo mati di la si la bang ke nang sol lo lata non lom ge mane sob da online side de mati mane ili jong si date of birth pen number berde ang ton a details wrong non date of birth non aadhar number kona si kido ang ton a details sa bang lapu mane non bang ako son non bang mane false enrollment na bino jeneba la osomara vesita mane amen thap dun det ta la hai uni lo non ge pura mane accurate ko an si ki do mal anvel lo mane osomar ge dozila sila bang mane
mesen lo he pulang dam te hedi ilitum lang dam lo nang non borpung puno tarapung puno dakta dhokadim ke school sikar inang po mati jasemet ke non ke amalgamation da program sulibom lo government jong si new education egg lang dam lo polote nang li LP school chot polote nang li penangan scheme ke nang li long de lo government scheme jong si amalgamation dat polote nang li boundary wall punon infrastructure hin punon di facilities mo khalong po sitami non son tarapung ke kuson si che menes lo la teacher tum mane la bange nilita arju julo he mane hala chu nitum damati hala da ihum LP school do LP school amena tengne dalo he nilibang sida arju julo kosolo dake mane school hemsi hedi chainong hilai ma kopia hi siglai mane teacher dawelo ahu pelo do ke bang enke aja ke mane lapu kublo ho mane hala da amuni tupsinai than he rong asor tumhan mane ke asap ke charlie do phan engage pon po engage pathan toy pola sonda pupu lasi mane backward mane remote area pick alo hapuge jenema gari da gedam unni aku kidu ki thai adin mane dukan da lapini pulo ili ke nam duni da ave ahogalam nili da di megi dui packet ki naim phanda nini order nang ko nini da nang lele lasi ala da ke mane teacher dum ki dui da sungpi koson si ki do pon po labang da ka lang lo he enke aku jong si teacher proper hala da hostel ta ho pini jong si quarter ke do pon thai mane do pute la teacher da aram po mudi hada ke dudun ge mane atowar do po dudun thek po inke anso se mane regular ke thani phan un po mudi di teacher da min me la towar ga ve join ni mane le uni det ba aja ke ka pheri pen si pale uni la son da do lo he la si mane jong si la pu la so teng mane backward pute unelo mane ke kubusi ke pathek pon po la lasi ilitum langdam lo nang ilitum Nogong district punon Hojai district punon kapre district long ilitum LP school langdam lo nang halada ke nang li school luchok lo boundary luchok lo pulote bang gate system doji school after the school bang gate ta inkirji angke halada ke nang li school officer lo stami nang li Mahatma Gandhi mohor pen chenglok di leader to ma mohor kan ton ben ke hemda mondir son mirbari doji ta elitum kar bienglong atok anu rong bongjong si elitum school nang bikok sarkar bhan elitum pudam thaibe sarkar ke nang litum school lupathek nang sumabhan lupathek nang pusinang litum rong long si LP school madu men LP school bang nang grand po LP school nang ji pukai ke mata Hong Kong laso LP school bang nang construction nang kimpo mame ठेकेदार तुम नंग क्लेम पो मैंने SSA हिम पुनो अंजात पुनो ना बिल्डिंग नंग पीपो पुलोते आ स्कूल में के रिकॉग्नाइज पो अंजात पो दी एनरोलमेंट दो पो स्टमिक हादक अरोंग विलेज हेडमैन रोंग सार पेंचेंग लोग मेकारा सा फेरंग के ड्यूरी रिसुई जांग तुम दो पीपो सी किचे लांग दुन दे देती थी मला मांगे सी इंटरेस्टिंग अफेक्ट तो रिली तुम टेक डाम लोग लो आते मां पे नाली पूछोन Chainong hitong lain ma kopi hisi lain ke halada ke hor chapri tum punang kom la risui jang atum la harta ke kom atum cigarette na ke mong adim biri na ke mong adim sinang man de ti di atas na ke pathu combination bagta school hemle chingwai na combination che theng che chokta school hemlo mati luko hadalo pon na te la so school hem piposinal dum ke lang selera ko piposila so school nangli soma nangli khai nangli long ri dak pensi ing chuji dak pensi a future dak pensi build up ji pote la so school ke nangli mondir lo nili rong noi nangli rong noi majo ka rong noi la so school ke eli to anutin da nangli jong si theklong lok chainong lutur buse nangli tame phlung da melo anutin responsible di ase la so mu bang kupilo nangli hin as a teacher mane lapu kuplo SMC member do nilitum mane nilitum long bang ke mane kuplo hala SMC nitum president secretary do mati latum si gelang lang long mane initiative and pon lo he jong si mane chainong lu chot da la hai da lang lo la son thot mane kuplo anutin mane belek akaprek adim long da jong si la son initiative and pon care dun lang dun pute hedi unji la bang ke anutin school na SMC member do veklo president secretary ke hedi asi latum man mane jong si school hem care pon ba lang pon pute un veklo lake ako lake bang phan ka li mena phalo mati di ali ki doji ke
how nangli puson mane osumar tum hadak si Charlie ji mati ako jong si school environment me pute osumar kupulo ning ceparong po ba school ke bang ning hang po jong si gitar pen lason po hedi nili mata aprang polo nili aprang first school ke than hodedi mane arlo si task ke pathu ta ho mane sopta hadak lu inge ili teacher dom si dam si ek nam pe nang arko nang po lahai ta apordam ji di mati nasila bang ke mane rong asor gangbura no ba SMC member no lahai tum jong silang pon pute anso si me pon ji he la bang ge si mane choning ri lo ni lita holo nang liput ni tum kan bing long life pen pu kang tung mang la lo SMC managing committee b vek nang ji la pen la ke norms mase dolo council pen sarkar pen sitame amuni teng vai nang ji jong si president amang jong si adab ki thur pen jong si ari claim la akeng claim la di hor ki jun od dur pen cheng lok pote lang lige amenata che kyaron school hemi ko son se kyaron po pen ke to ke lang ahin da lang nei SMC president nang li political background ben nang li la phan le pek nang pola mali nang li rong ang bong ko ma si thek muchor ma di ko ma si rar phan claim society phan claim pen rong ko son si paching thura lang di tung ke bori pa ma hala so mani tuman si isi di lang mane responsibility pide nang non ge la sar mucho lo pot la han pide nang puala ngali ma dedi apen tangka nang le gali managing committee tangka nang le school phandi khirki heno dorja NOP ne po la management tangka nang le la tangka ke choduni phantong president secretary manun chama pusili tum pudunang gok po di la la he te nang li school ke penangan enrollment nili tum thekdam long no dom nili tum nang sangrang an pin la school ha di la ana student ke ong ni tum dam la si confuse lo la si kuso nang tum maintain lo la sormo nili ku bangalam da thanang kok lo nali phanda nangli ke thanbang paprek wong nangli ka bori bang paprek wong nangli jongsi abisi thandet abisi bor idet polote hala kapre ka teacher dumta nangli son tak taksi nang claim du nang kokpo kache phirita du di nangli mane kachepaduk bang nang lang du nun tumta du di la son tak ve nangli la feedback nangli ji thek hotpen ge nangli ta chini po Facebook long lasi lahai tumpen ko son si nangli che menes lo lahai mane lason nai pu tum do aja ke hedi mane nilifa nai pu do je vlogs ke bonai pen video editing pen ke nangli ko ansi pathek unji pu nilifa nai pu la so lam de nangli first evaluation second evaluation third fourth evaluation la pen belek co curricular activities ta ho jeneba speech drill lahai sinai pu de mane lahai si focus nang pu lasi mane mama si lason nang ki pu tum han de ni civet ki pu ji nangli tum jong si ahok pe lan active teacher pute hala konana si mane la government LP school ke than pa me bala hai ke do vek lo guarantee lo do vek lo lage 100% la si hala haya teacher tum hale nang le tum pu damoy hala tum si mane ke active te di la si nang le alam bang gai mane nang le tum alam hala da si chelon po hala tum hale pu damoy ako ili ke active teacher tum la an target nang lo ke active tum si bc target kam non ajan no hedi lason si lang mane la helo si mane ke tum ke pa active bom na mane lo ke than non ajan no hedi ako lahai ke kupulo jeneba ili personal life long ke mane lahai kupulo nili hem ke lo than thelo mate di lake mena personal life long mate di video edit kuri ni vlog se mari ne di school apor ke nili ke absent ave ako regular school dunver ni osomartum he di nili ever people man nili phansi ulta ever nang people osomartum la alo na buji dun sar nang li phanda ever people ji people lo nang li absent se ing hong ding bo osomartum he di first ke jong la ing hablo ing hong bo varanda lo nili wang velang pote get anwang jipo get anta jong su mane nili ahut ben gidam der chat do te he di ha to wan lo bang ji la tu e bengan osomartum nang hong bo na get take long pe de hi good morning sir bo ke afi phinang dun po la lo osomartum he di na ching hon la so posi mane la tum ta he di ako nang ropik o sir pini class ke than he di ning sam pik I really like your idea pupu nali na ke than idea me pik sir mane osomartum ne phanang ge ro ni osomartum nang ge ro mane ro vek nang bo lage ke ro ka mane lo osomartum phan an ro du nang bo unan ro du nang bo ke osomartum ne li phanang ro po ako mane jong si nang ge ro bo ili ta mane an se bor ipon bom ni ke phan me phan di la son tholo osomartum phan ro nang po inge teacher phan da osomartum ro vek nang po an se osomar mane teacher dum da bor idun bo osomar da bor idun vek pola son jalo inge angko pula ha
kubu mana li aku na jo oh la mane nali phan mane active o join ni hai oh mane nali phan nangli teng claim nang kok nang pu ke pheri la tum da doji mati la son ta doji bon ke do ke mane la pon ve lo nili bang ke unan kachepaduk dun bom lo ahok siki pu neli ke ahut pen ke free coaching na pp lo sumartum phan mane osumartum jong siki charlie ning hang ili de jong siki thana ja kong do ili a join ni jong si bang knowledge ki long dun pute ili mane bori nang pu mti di aku teacher pu mat 24 hours ke thanung nang ji de kali he sita nang le un an mena 100% ke pimi mati je ni la an bor ip dun un ne bor ip dun vek po sumartum phan po hedi sita mane kublo penangan do sumartum belek school ki dun tumhan ki dun tumda nang pupu lake aja mane okol osumartum de guardian tum na pupu de la solam a hok vek lo mane jong si teacher na ar judun bom ning oila da ning oi noi a hok alam like mane ili teacher jong si high problem mane one way de koma si chini dun la ili teacher chini no tidi kona si problem do ko son malasi mane la son lo ho sumartum na than hedi mane nili tumhan ke lo nang than the sar po amane ta ari kupilo paklem toy gente bapa puro enke labu kupilo ke thek po enke pipilo paklem po arjute hedi nang le tumda me mane nang le tame government LP school na ne damra arjute hedi chini bo sumardo aho kalam si than dile latum pajobai thekte mane latum nang than je nili tumhane bapa purong sa padang toy enke sa ke kijun ala biscuit panam toy da ho kobi panam la hailu la son osumartum na than mane kona na school ba ni le arju je he sita latum la son si mane nang than mane la son si ki pholo la sinit lumge charlie thek the sar la si la pu bang ke mane kubulo henu lo he isilang dam de hedi la support si mane penangan government school ke charlie ke thek the ta dolo la si li nili ba mane kubulo ho ningki oilo la tumhan ke thek long hedi ke charlie ap ajak kong potential ke do sumartum mane main ke ili support nang ji la anwel lo la si la son ke nili ke any life ke thelong le la he kusu school dong ko son ni sita sumartum nang thana lam lo lage nili ke la hai lam ke matha se hedi mane do thek the de ti de do lo la lo si mane ajak ke hedi class 6 7 8 9 le ta thek the reading da thek the mena da ke tok thek the do vek lo la si la son do bon nani school mane school long ke nili ke thekdam lelang he sita osumartum belek school pen mane ki dun dum mane aprang pen da nili thanbom didi inu la punang thanbom ke ahut pen ke guardian dum da nang than mane belek guardian dum nang than bo osar po mane homework na pidun lesson than the pin bise homework na pidun inge homework da check che da inge guardian dum da mane ning thi hak lo koson la pu ke thek bo pu ni phansi mane na ke share dun inge nili ke belek school long e than dun demati kupulo nili homework mane la son than bo pujalo he inge mane nang litum school environment ko son lo pu nang ar juju nili tum school environment la son ka li pulo he ako ano tin school la son se jibo pu ne pu pulo he mane la si nang litum ta jong si nani ki chok che thek long pute direct dam nang tuma right do mati di nang tum dam ra sarpan request noi bapu noi ente la son ke ko son lo ke thek pu ni la son si suggest pon lo la tum da nang le guardian tum dam ra arju den noi sarpan kona school si la son ke than ma la bang ke nang le tuma right do nang le tum dan ra arju dum apa me kan sarpan ke sar nang than pu si pu lo ne le ke mane hala so environment ke chini ni la so polo he la se li tum carving long life pen ke thek dam long mate ka chini dun mate alang li tum son ke active pick join se pinin tum carving long life studio long ta ka chophanang kok lo thima lang li tum claim me sena join li tum lamang so lamthi si jai me ka bang ke just met teacher tu mang bong si awareness academic a hin la pen la just met guardian tu ang bong si awareness apan si tum pini lamthi si jai meng deng pon lo la pen li tum thek dam long lo li tum lamarjan same selam nang kok lo mane teacher atum LP school ke dun ke than mang dampo same hadak te bok terai jong sekli prote ok chudun rong hol jun dun rong jo la sonda elitum arjudun long la pena ko elitum bo ime di rong ang bong jong se BA me pass tang ori soi jang tum do prote nang litum la so school phan adopt dun me mati di la lo adopt dun me mani nang litum daily le thanam de same at least weekly ke approach pira di teacher tum wang ve no nang litum da dam pen nang li mena rong school prote di
BMA Charlie ma metric pass unchilo so marong ke thanda munji mati risui jang tum arong tin risui jang do hala tum na sorbu bang so concept bang chematha ponradi claim me la pen tum MLA tum do EM tum do nali tum ta nali tum homosti ke chelang lo stame nali tum school adopt me mati di MLA stame humpon truck adopt me school EM tum stame humpon truck adopt me nali tum pidam unang ne stame nali tum irui pen sam di field visit di kecil langdam nangli adopt lo porte nangli sabu ke si responsible do po si kaching hon do po lason si litum academic ga hin mate litum karbing long same in future student tum ching thur po ko jong si litum lason apor padam bom la puson si chalta hai attitude jong si van bom bulade ilitum ke papi bom po non dai pu parlam li ilitum metric along same di chu gedam dang si same ilitum ke papi dun pig anlang di ilitum non ke parlam li doctor engineer ta non si ilitum chelakha un di same bureaucrat ke lang namlo pote tum Delhi lo ilitum kharbia ke officer doloma di army bhari army officer doloma CRPF long bhari officer doloma airport long doloma navy long doloma ilitum avi mate ilitum khake di la so join si ilitum ke papi ke nonanda papi hublo geli tum ke non ke India ke bang kono ne kapre ka state district kono ne develop teli tum karbing long ne nonanda papi hublang ase nali school alam aku nang thanun tu tha pinia kimi son dulang gulo de mane kublo ni litum school bang hedi mane environment bang mapping la bang choropik nang ji mane osumar tum pensi mane ili kublo ke saphadun arni wangta mane environment bang simen lo jong se environment mesen pude osumar ke charlie mane ninghang pu hedi lasi aku kublo ni tum school bang ke osumar dopik ili tum ki dil hedi aphu gorom de diti ahut pen ke mane ili tum break ahut de hedi mane kublo cheparam long le ahut pen ke ha mane aphu theng dalo ta ha medical ki pon nang ji lason lo osumar doping mate di lason lo enke aja ke ha to war ke dam ji ta hola hai ta penang an mane chekhang lo than dul lo aku assembly long se mane kublo ha ili tum mane announce lason inu la mane chepaduk pik lo mate di than pare ponsi mane osumar dum na arju pik alam ta hedi mane non mai ke tang na bang kompik ki buji bang si ki ong mane hedi dam lason dam tap te da ho school da hedi niltum school bang ke jong si pina class avi put hedi hut sar pupu mane hut sar da ho lason nang ni class padu na pupu ako hedi lagu pulo ha mane Saturday ni half class mati full le do na pupu mane osumar dum da lason ke charlie ninghang ba ki du ninghang lo school hem hedi hem ke beleg lo school hem ke dosi mane ningarong picture bo hedi school hem sa apor da mane latum ke padam bo ke charlie hinta dong se ili thandun mane hong bare ne charlie pamene bode hedi ini club po charlie pameka po la bange mane lisi environment pelo he mesen lo la ni tum school bange mane tension obe school hem ke le ningarong pic lo mane ade hedi oso mardom da kaching ki me ko pc ki choima teacher dum hanang ki pi dum chocolate choima bugriya duk choima lasi teacher zum mane teacher zum chingki me sen pot hedi osumar dum chingki me pic lo non tum school bange lasi ki dil pon mane asap o joy kilo ako jongsi la tum mane ko blo la son teacher pen students angbong understanding do te hedi mane la tum da ko blo mane isi enjoyment lo mate di ajak alam ke ili pupi sida la tum bujidun jen ni tum jong si lason claim de areng so pigi po hedi claim klurung ke lason ke hino kam ke hedi lasi ajar stem na la tum da matha pamika si mane ke claim ji lasi hala teacher tum ta mane ki pupulo ajak osumar dum mane kumasi ke thek kiri kimi la tum han rupon ma hedi ke charlie mane inut pen si ke cheng mati di rupon man mane charlie delo sabda kachi kimi non bang hedi chingki mi pik osumar dum hedi enke kopiah hin mangune nang le aku lalo ahok lo alang litum school lo bang ke jasmet guardian dum dai se conscious dolo teachers atum ta lo pen student atum ta la tum mangela teamwork bang mapping la pen ni tum karbing long life pen ke pudam gang tum mangela lo ilitum ke sarkar pen ke mid day meal da ke joilo desk bench ta ke joilo building da ke joilo ni current kadu go ve ta bang sob sarkar pen se bang claim pilab lo uniform da lo even books ta ke joilo te ili tum piposi karbia khai tum non gi pu parlam na di fu go boys punon
and ke most crowded school in Karbi Anglong ke difu rong nihang lodi rong nihang lobudi rong nihang li school puni pini la la dai litum la Karbi club adunga school hai most crowded lo dang ni li thek dam long ni tum thek dam long isia desk bench along si generally ke bang ke thom ba bang free bang truck si sikang ni ji la un crowded lo ke che bhong ke ching John Packet thang discipline ta tak thek dam long le hang rab chula school athema ilitum 90% lang dam moi dak adon tinta terang hem no ing ti hem no rong pi hem no teron hem no ma tu hem no bango somarsi ke doi di kama men ben po check exploit che thanbang lam le check exploit seroi lo sormu bang ke plange phimu chotung ke la bang hem somar chi bi pon po la so somar dum si school admission of han ke non association government school se target la tum bhan ke la ke private school ke almost impossible asomar bhan ke Don Bosco Kalvari di tame bang hem somar non association ha west pen ke bano somar an ke darlumati ange o sir jo la popong ke fini sajun ja popong ke la son se ke admission bang dom bang ke pa lo principal unda lason si ilitum thek dam long but sarkar ban lana ki jo dokop office ta me people si non anda guardian na tum kon ilitum sumila rong hang pi karli tang sumila rong pi same case lo son dak si pen na ana kar biri soi jang tum ke Nogon district bang akhai long chubidun na areng case ahu ke su athima ilisumar ke ilitum ke hem ke dono meno apo paidong ke di isi kaching honduji thodama thodema aurengno marengno ne ma cholong le ili ave detta isuma bangke piji ta banghem ke dodun ke lage bang aling lo mati e phagroi bang hitong pachami ne mate di ansam anbutong piji ne mate pipede ji ne atema aniwang kang ton kang thiji mati gilas pa phugrai ta ke sap ke tur ke sak lasonti ili tumar jundu nong lo penangan ili tumar karming long live pen same news batai dan tum paklang klang lo so mu ba di ka chenek ka holo pen cheng lo kopi posi la so mu ba ing ton te lo tumar khai lo nang lin pen nin mang ke mane kubulo pudam te child labor lo ta hok lo la ke mane ahok vek lo nilima ta lason case dopik lo ke pho hedi mane banghem ke do sutum hedi ninghang ling ke charlie long le main ke lalo ako school hunibar ni school dam po pute hedi tuni noi bubo hem kam do inke ajak tumge lang pamika de lamange choropik nanjila tumhan ke sita pen nangan hedi nangli mo pamoson pu he okol la government school long mane ki par charlie ban la pu hem kam ke pa claim ke di ahok lo mane niliphan ke lason message na tok pita dulo somar dum ha osar pini ke sabe nangji nang du long le lo putan do osomar dum hedi ako ajak ke hedi osomar ke su sida dawai na nam pipe nilimat si dawai de ke nam pidun long lo lason ta dulo mane penangan lason hedi laso butha ni da mane matha bom la koson tong mane pavi ni hedi laso lo mane thang ta kedun de aja ke hedi ini kam ke toibo lason jalo school nang dun ver nang nei pupo government school na ki jo school pupo regular du nang nei pupo mane alang tum kam ling lo kam nong si ong bade hem pasang kok bo school nang toiti laso irregular pen si mane ke thek thilo somar dum da regular bang ver be pot hedi lasi la bang child labor busi puji ahlo main ge lalo mane pavide nang child labor bang hedi ako mane kubulo jeneba bang hem ke do kubulo kam toy noi thang lam ve la tum arta ke la men kam toy noi mane ka kubulo opportunity nang jilata ke charlie apor bude pacharli noi ke mane kam ke toy apor de kam toy noi osumar noi kitia da kam play pupi mati akola ta isi discipline mane kechar mane kinang sot osumar dum thek nang ja sap kam ke hema kam la mai mesen lo he sita mane access pa claim nang ne school nang dun long le an ge mane kam toy nang ne la sor mu bang eli tum penanga che thek lo la seli tum alang li phanda eli tum churu pon vek nang ji di athema non adina kai ke eli tum people si classroom or lo ta people si tv binang kok digital class people si tum irenang kok di athema non adina kai ke nang li online internet ave polte nang li pirthe dang ma sin nang li compete dun ne non ke only books chot kai lo non ke pirthe ke non ke laso digital class men samele tum di nge non ke sob online a pirthe sai di nang li metric ke pass lo bode nang li so ma phan nang li mobile ping tum te pasam ping nang kok athema mobile along si pirthe ke do lap lo mati la se
non alang li vlog sahin pen noi usumar han aning baparong noi usumar tumhan aning baparong plus interaction ko son si chingki ji than teacher pen ko son si bonding do nang ji ma class ko son si pattern ver unji ma usumar ma aning baparong pen athima class along kai ke mata teacher ning thi su ver lo pute kai ke mata kang ton kang ti kai ke mata sari room hang puke mogela student atum la so teacher fancy mo personally aning ko dopo athima karju hai nang ji alam da arju hel ninga klong alam che share nang ji alam da che sera hel di lale thek thedet lale chok che det pustame ani alo si bi joy po athima arju lo bute ereng si su thupu mate ba ko pitong nang thak ji pune asor mu bang che feri bom po phike sia gaps do koktiti sampai teacher atum jasemet athima joy ke kali athema LP school polote anap ke jam dang da doji mame ke usumara ahi ke jang mang da doji athema di LP school polote son do pick la song bong si male as a male teacher jo alang li not ko so je alang li chendel la seli tum support do nang ji teacher ke mesen tum han ke athema tum kar biang long atogati school don samil tum teacher la son active teacher mai tum support dun vengnang ji lau pe pulote elitum academic hin elitum paprang unilo ange jongsi elitum education hin jongsi paprang un epote elitum khai gallo etum karbing long district masi paprang unilo elitum ke kapre ke district long lang namno ratio le lang namlo bunde academic hin bang paprang pik lo elitum LP school hin pote elitum people si non anda ke papire etum arule sokar pan ing tonda elitum itu menasi conscious nang po public atum si conscious nang po ili arong pensili tu manu tinda bori ponang po mu penil tum si thana son di achai nong hi achai long hi pir the pote la school non da do bom lang la son he di do pig lang han par lam lilo nil tum pudam de je hello pig lo non son tara borpung di teacher dam verune de do dam ver taune tami hadak to mami thek muchot rong ari soi jang tum phan pine salary pine son na pathan nun ji phan alang tum body pon lo according to the norms lage chok chilo hai mane arona thing pote chok chilo same dhok ke remote areas lang pen dia situation di chelang pen sila sormuta ilitum karbing long ke wang bom lo dhok adim ke nonda pu parlam le posi parpong rep pensi athema da ke cement bosta ta room ponune de ita room ponune de ajani se dhok school ke nonda construction moga me meden silai bang eli tumta bujil hai sitame un an ke di non alang li tuma son ke matha ke me smart tum han di jasemel tuma society phan alang li tum ke claim pon ke li tum kai ke mata tum tengni ponang ne nangli ki jutsi penang anal li tum chingki jithan padulo nangli hin pen jasemen non ovi ki mietum lapen guardian atum phan lapen student atum phan nangli hin pen strong message ko pilo ping tu strong message ma hedi lapo hello je mane government school le pusita hedi jongsi ili bor idun mane parents guardian students anton da hedi jongsi ili team board claim dun bote mane thek vek po jingthur pon vek po lage un vek po labang si strong message lo he mane society phan ki milong mati lai claim vek nang po ili ki un an ge bor idun nang po mati di lai si jong si ili mane ninga klong men bor idun mate ajar kam na ki un e buge ave ako la hai kam ge hedi un vek po jong si ili bor i bude hedi ma un ma un vek ji la si lake ili mena upor lo lake jong si bor idun ji put hedi un vek po ako isi ba hedi neligi pu tuma hedi mane jenema nili non kalite mo bang mene belek matha de ta hai midi vlogs ka salam alam nili pu po main ke nili ka salam hedi mane I want to connect with the teachers mane teachers to men answer say mane isi communication connect dun ingtung mane ili ta mane teachers pusita mane kubulo ho experience ba thought belek do mati di asili che share ponji phan hedi ako nili lahai vlogs ke salam ben ale ge long dun bang hedi ajak teacher dum nili phanai puje nangli vlogs ke lang ben si nili isi mane bonding o sumar pen students a bonding aputhak chini dun lo la mesen lo pu okay ako ajak nai puje nangli videos ke lang ben si mane inut a teacher koson si do nangji koson si than nangji labang chini pon lo ako inut do nangki pu hedi mane nangli vlogs a join si nili behavior ma si change feel lo pu mane ala high pick the school hem mane sumar dum thing ton mi thank pick sita videos ke lang ben mane hedi
alang methana ka therak thulu tho nang thandak lo muni ge hedi laso sar nang thandak lo jini ge lason lo a hok siki pu sar tho amar din ni lal si mane o miptik an lo ko mane videos ke lang mane madu da me isialam ni montilo je munit ge hedi mane ili ke than pen da action pen ke paklam se charlie dabi o sumar da lason tholo mane malatum hedi ku pisi ke thek longi environment long ba school environment long mane akimi long se thek long pon akimi lo latum ki charlie pon ako sumar do me jene ba ili ge oi lakle mo putoi nu mati osmar su mane da laklem da ma puja latum han ke mane hedi klem dun rapen nang ji anji latum bori pola son jaloti mane un anching hon pon nang osmar do man Elitum langdam lunang la Rajasthan along non have jong elitum lan viral la social media long the long people see school building train ason se selam that and a classroom mukha train daba son people student atum phan mane kilut pen da feel mane school ham ekdom mane restricted area mane padam ingtung te nang pu phara hadak tai see environment hadak tai see ki jui ke lang dim hadak tai sumar ning che parong dim hadak tai academy ka hin kitab di Kerala long non have jong people see last bencher pp delo ta front side si papang ni people si selam lo Japan long ilitum langdam lo na atima student ong isi mass power lo lagi nali kuan ma creative mind kepen smart man ki use un di smart man interaction ko son kuan man nang ki use un di atima group thetan pen ajara kam da chun pick claim mesen pini India people see fast growing economy ka hin people see di atima public mass power duping mati people see Modi sarkar pin strong re di mass power lo aprang elitum langnam lo bolo de Chinese match side elitum mobile da aprang Chinese match ji kasu langbong da Chinese di elitum everything dependent on Chinese di Chinese how move yong se ari made in India elitum India alang li Modi same alang li ke mathalo je elitum ta siaja kongdo mass power do brainy amuni dopik alang tumhan use na di mass power use na pute pini ani ajat ta made in India bank selam loge pini Sri Lanka people si mane debt lo latum tangka loan people si international latum ahumuge made in India ke selama join lo school la son lo di litum school da anu sumar ke ong la tumpen kai ke mata creative mind ben claim pon school environment ko son se di teacher ale bahini ma thomvet pusta me student do o tumpen si ason creative di non ye nali tum school ki lut pen si chanong hi ke war nahi bote la student a mind ko son la so la khirki ave dorja ave di ahia phe ke war nahi ke nali kitab chi bi din da ke ter ke bote ko so je la student a mindset ke di school hem di la main ba environment ba mesen mane teacher ben cheng log lo mane environment pa mi un lengji la sili tum da lang li phanil tum follow dunang an social lang li phantai tum ja kong horang chi pi dunana athema lang li tum ke claim pon pini ke claim pon mesena joine si pini chukiola an highest enrollment lo LP school lang bong ke karbing long ke lan student ki ong bong samya lang litum teacher tum ke mesen pen ke japon mesen lang litum creative mind pen cheng lo ke kachepaduk pen cheng lo student pen guardian laso communication na bang latum ke mipi ke join pini lang litum school pen lang litum ke than bon samel litum thek long prong lo lase ilitum kadu anutin school bag arong dugwok arong le thanga videt pustame ilitum dadak pen samil tum lang litum phan son ke ilitum thekdun long pen ilitum same anutin charli duno na ilitum ansel tum academy ge hen ilitum di laso power laso education power bang ilitum laso grassroot pen ekdom foundation ben ilitum chipang tang pon pe pulute ke ilitum ke dukela apir thebina di anutin ke private school ke pidun almost impossible di atima monthly fees si kona tangkan nang ji ke nangli hem jong se ahan anawe pulute ko sonsi nangli same ilitum government school pen same ilitum un anke ilitum anutin same bori do nangli ase nangli hin pen ki jusi pilo choro nangli student tuman pini puntung ma nili student tuman di mane pini ke jo nili dang anang le dan nili student tum nang ching hona join ni hoklo nili ke la kitia da ting ni smart tuman di aku teacher tuman da choro perfect lo private non government not mane nang le tuma join se mane mena men ke tok thek anke mena favorite book ke charlie long la si la ke teacher tuma na choro perfect lo ingen ni lege jo non ke madu de lesson watch ke en ebon la digital ko pine 100 rupees ne ko ne osmar do na pi jo la bange bracelet lo
Osumar tu si menna si ke bonai lo. Lahai nai pidun hedi. Lasi Osumar tum ta nak cing hon pik. La Osumar tum nak cing hon ajoy ne si ili ta hedi. La tum han anso se kipa me han si matha pon bom lo mane Osumar tum han. Lasi na le tum na kada wela school hem ke la isi bonding ma bonai vek nang po. Mane jong sila so bonding do de ajar kam na chun vek po. Mane nang le 50% le 70% attention ma si gaib det po. Osumar tum mane nili ge hedi la ne mina restar long hai nili to ai nang ne kya menda so martum si nang top idei osar gift po nge wan po nge la tum si restar long amen top idei po la alo nang ching hon nge so martum hedi nang buji pik mane la si ili la hai ke toy ti mati la tum chini anta inge online attendance ta hedi sar nang le chepaduk nang ne ingi ne ba offline and bom po la tum online mane la tum si tuli po la alo mane ki buji dun hedi lasi lagi, mana ale do pilo ni lagi. Aku nilai tu malah dah cukai area mana penangan guardian tu mungkin cidi lo. Mana lason pen hedi. Aku mana aku belah school hem lason lo. Mana ajar activity kita claim dah hedi. Lalu mana engage pun nangji. Lason claim nang lalu revek. Asmart, aru creativity ke number lo. Pitong ke claim ini kewan ini ne do ping mana ili hedi. Matha masih matha the lalu la thek jipu. Lasi la bonding upor lo ili mana Osumar tu mana free frank nang po friendly nang po mane power pi nang po mane la tum aja ke ka pheri pen si aja kam claim play diti de do mati di si creative mind ke do pick la tum hedi la si mane ili chance pi nang po aki mi an ke un an than po nang po Osumar no phan haulo la lo ke ublo haulo society ako jong se society ki pa me pote lan ve lo je kada we ta mane teamwork claim nang po un vek po aku karbiang long dah di cing turpon vek pa lagi vek pa ili jasi bor idun pote Aglo lasi alang li son teacher li tum akenang so happy li tum society phan alang li ke chepaduk pig lasi alang li phan pini ni tum karbiang long live studio long chop happen apena pornang chibidun thek pot alang li phan ni tum karbiang long live team ben sami alang li phan ke rupi parjilo apen nang li tum family don panstame anso se pomen pulo ka chete pading lo nang anso se nang tum di hemrit anso se pangchulo nang apen as a teacher nang li anso se claim me damme se pini studio long wang pena porna chipi dun thekpot ani phana kiru pipa ji tang del tum karbing long live kelang ratum phan kardom chipi la in ton ponina ton te kardom